digoreng dulu. Gini aja lah, di atasnya ngene. Tenan lur. Lor, ketemu maneh karo Bu Lik, Lor. Sedulurku kabeh sehat-sehat wae toh. Sekarang Bu Lik mau bikin lodeh telur sama mihun sama rebusan daun sawi. Ini telurnya, Lor. Ini mihunnya. Lah bumbunya sudah disiapin sama Bu Lik, Lor. Oke, Bu Lik. Ada lombok kecil, miri, bawang merah, bawang putih, laos. Ini nanti digoreng dulu, Lor. Terus diulek. Ayo, Lor, mulai, Lor. Ikuti Bu Lik terus. Oke. Sampai rampung ya, jangan kemana-mana. Iya. Lor, airnya sudah umop, Lor. Bu Lik mau bikin rebusan anu dulu. Apa ini daun sawinya? Oke. Kasih garam dikit, Lor. Ya, Bu Lik. Be, iya sayurnya boleh. paling udah empuk itu entasannya, Be. Oh iya. Oke. Saiki lomboknya digoreng dulu. Iku gak ono laosnya ya? Nah, lauknya ditinggal itu mau. Itu dimasukin nanti. Iya, Bu Lik. Jadi lauk itu nggak usah digoreng kalau lodeh itu. Lomboknya matang bintas. Sekarang bumbunya mau diulek dikasih garam. Iya, Bu Lik. Ini Garam tok. garam tok. Bumbunya lodeh telur ini gak aneh-aneh. Lori cuma begini tok ini guys. Oh enak. Bu Lik. Saman pernah nyoba lodeh telur? Kalau belum, cobaan ya lodeh telur ala Bu Lik. Monggo. Ya Lor ya tenan loh. Ini lo enak Lor. Terus saman wis pernah nyoba Lik ketagihan Lor. Tutup ning ngulek dulu Lor. Ya. Iki bumbune wis lembut. Ya. Dikek air titik Lor. Ini engko men gak nganu lek mlebu men gak kempel. Oh, ben Ini gampang ya. Heeh, men gampang duyek-duyek ngene. Sini kita. Sekarang masuk ke wajan, Lur. Iya, Bu Lik. Bumbune dhisik mlebu, Lur. Iya, Bu Lik. Ini. Iku di wajane wis ana aire Oh, kok to? nek aire titik mau wisan, men gak gosong sambil nunggu ngulek mau. Iya, Bu Lik. Sekarang laosnya masuk. Iya, Bu Lik. Gak usah nunggu mendidih. Ini ditinggal dulu biar mendidih, nanti habis itu telurnya diceplok ini bumbune kene lho, Lor. Sekalian, Lor, ini bumbunya penyedap, micin, gula dikit, garam dimasukin sini. Iya, Bu Lik. Mau bikin Lor. Sudah umum, sekarang nyeploki telur. Iya, Bu Lik. Gini aja lah, di atasnya ngene. Oh, Ini kingkol sayurnya nganu Lor, sedep gak berminyak. Oke, Bu Nek Lik. telur sayur telur digoreng sih kayak berminyak. Lek iki kan gak. Lodeh. Lodeh telur. Lali ya Bu Lik ki janan. Arep ngomong lodeh kleru sayur ya lho. Telure wakeh no, Bu Lik. Wah, keh engko bone rata. Sama arep makan berapa? 5. Sampeyan pira ndak? 4. 4 bae. Ben cepet habis. Ngejari Bu Lik malan. Bene to.
Senengane babe lur, warnane biar cantik, karo ben tambah pedes, ben ceplus-ceplus. Iya, Beli. Sekarang minyaknya dicuci dulu, nggak usah sama air panas, Hmm. air dingin aja. Ini dibiarin dulu toh. Ini dibuat airnya dicuci. Oh, iya iya. Airnya mau wis diguang lur, saiki dikei neh. Ngene iki. Wis dibiarin sebentar ae. Oh, biar lemes toh, Beli. Biar lemes. Arek ngene engko gek masuk ning sayur ning apa lodahe. Iya, Beli. Ih, santannya masuk. Bawang prene mlebu. Bene munda sedep iki engko. Iya, Beli. Sekarang mihunnya masuk. Iya, Beli. Sambil nunggu engko ikine santene umop, ini engko kan wis empuk. Oh iya ya. Ini. Udah lur tenan. Sampeyan nyoba lo ya, sedulurku kabeh. Iki engko rasane sedep. Iya, Beli. Wah, wis mateng lur, lodahe lur. Iya, Beli. Tek diangkat. Ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti iki kuduan sak wajian. Lur, 5 sabukli menu lodeh telur dicampur bihun sudah selesai. Saiki lur, saatnya madang. Gitu lur ya. Ya. Monggo lur. Melu madang babe. Oke. Ya, oke. Es buli, jimokno anu buli. Apa? Lodeh. Jangan beh lodeh. Mantep lur lodeh lur. Campur mie lur. Buli aja lali cabe buli, lombok buli. Lombok. Iya, iya lombok utuh. Iya, Ya. Wis. itu tuh. Ya duduh. Lah gak kurang nih iku. Kurang toh. Tambahinnya Beli. Abi apa jenenge? Telure apa-apa nih. Ampase lek ngarani. Ampase. Oh, lek ngarani. telure. Sing untung ki ya. Nah, gitu. Mboke lek ngarani ampase. Iki apa ya? Iya, Air. oke. Tangane resik lho. Terus oh ya wis gak apa-apa wis. Aman. Delok Be. Nah, iki lho, deloken. Iki lur. Iki lho lur. Paketane babi iki lur. Wih. Mantep to lur. Mantep Be. Yang beli gantian. Aku yang golek lomboke be. Heeh. Ben raos. Tetep enek sayure ya Be, Tetep. beli. Karo kerupuk iki favorit. Jan sak wajah. Ala kampung utawa desa iki lur ya seperti ini. Ya lur ya. Lur kerupuk lur. Favorit lur iki lur. Ya, Monggo. monggo. Ah. Melu babe madang. Oke lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur. Mantap lur. Sedep Be. Weh, sedep lezat lur. Iki. Beh. Wis lur, babe terus nih madang ya lur ya. Ya, monggo. Lur, monggo lur. Maaf. Babi harus beli. Ya. Tenan lur. Beli orang ngapusi. Lodeh apa ki endok karo mie ngene iki. Sedep seger lho lur. Iki ya meng ala bukli lur. Ndok ngene lur. Bisa metuntung utah-utah nih lur. Diceplaki mau ning ngene jerone bumbu mah.
orang Jawa bilang babe keserutan lur. Heeh. Makanya minum dulu. Minum dulu iki Mbak Babe lur. Lor, enak lor. Boleh. Babe mbok anu, mbok lodeh. Dah. Kok ngambil? Wah, cocok. Weh. Bener-bener lur. Cocok tenang. Telure lur. Menggoda telur. Pedesnya terasa lur. Tambahan weh. Ada telurnya 5 beli. Enggak tiba ya. Enake piye, Be? Bah, tenan Buli, enake gonggur. Alhamdulillah lur. Madang Babe sudah selesai. Iya dah. Tetep Babe karo Buli ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana saja berada. Tetep diparingi seger waras sehat, panjang umur. Amin. Gangsar, lancar, murah rezeki, berkah pisan lur rezekine. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.